Evo, tu su danas sa nama u Čakovcu nove mlade nade, mladosti na srednjim prugama. Počnemo od najmlađe, Dina Fel, odličan rezultat, prvo mjesto, 2010. godište. Dina Fel, koliko si trčala danas? 2.28 na 800 metara, djevojčica od 11 godina, odlično. Jesi zadovoljna rezultatom? Jel može to bolje? Jel ti bilo teško? Dobro. Pored nje je Kaja Koštić. Kaja, reci kako je tebi bilo danas? Ja sam trčala 1.36. Mislim da sam mogla možda malo brže na kraju. Super. Bravo, idemo dalje. Ja nemam pojma. Ali ćemo vidjeti rezultat koji je i imamo rezultat. Nisam bio zadnji jer svjetski. Može 2.36 na 800 metara. Dobro cure, evo ja vam zahvaljujem i vidimo se uskoro sa boljim rezultatima. Bravo. Pinke razgi, si vidio finiš? Vidio sam te. Kad ćemo dobiti rezultat? Nemam pojma,